Pizre. ISTV News Bank Tabiru Punopo, Taramnoxere, Jose Ahmad Muriba Pausing, Lobisi. AICC Vice President Rahul Gandhi, Punkargi Kongsata, Infalda Laktuna, Wangzing Kondomupi Grounder, Miamgimi from the Serwiakre. Lok Sabha Mikhalgi, Inergi Oina, nomination file Tobi Matam, Lautokre, Amadi. Nong Nintina Sortrabadi, Sinda Water Treatment Plana, Numit Taranidagi Hena, Ising Piningai Litre, Heidi. Nasigi Muru Pausing, Sandono Pizri. Tarataruk Suba, Lok Sabha Mikhal, Naxalak Pagalunina, Tongan Tuanda, Ras Nitidalgi, Tabak Thorum Singh, Kankanarli. AICC Vice President Rahul Gandhi Su, Nasim Fal Punkargi Kongseta Laklamduna, Wangzing Kondompopi Grounder, Congress Ki Mikhalgi campaign, Haudolamle. Rahul Gandhi ngasi nyuming bumatung punga minute ni fungwa taw matamda akhanaba aircraft amada Imphal airport thunglaki airport ma Chief Minister Okram Ibobi amadi Deputy Chief Minister Gaikhangamna harau tayam oki airport gi akhanaba helicopter amana thorom pangtokpam oiriba Wangzing Kodompokpi ground phawlaki khongsat asida AICC gi North East in charge oriba Lujin Hope Halaro su luinaraki Wangzing Kodompokpi ground da Rahul Gandhi bu Minister MLA amadi Congress ki Thaupuriba Miyokana Harautiam Oki Lunana Lok Sabha ki MP Dr. T Maina Thangso Baite amadi Rajya Sabha ki elect MP Abdul Salam na Rahul Gandhi Butaram Oki MPCC ki Maike digi Rahul Gandhi da Khudol Port Piwag Lunana Sagol Kangzi ki Ayak Palai amasu Khudol Tamki Miphamasida Wangangla duna AICC Vice President Rahul Gandhi na haiki Congress Party na Dharma Kanglup Chanabi Punang Puikai Kumnai Opposition na Wakhalol Amakaktamak India Pumda Chanha Hangadam ni Haivasi Congress na Pamde Gujarat ki model na Matau Karam na Atay State Singda apply Taugadar Vino Manipur Gisu Manipur Gisu model Oigadabani Karamba model Taugadage Haibadu Khanjanaba State Pibani State Asi Law and Order Amadi Sauka Torangi Matang the Paladuna State Asi the Tuan Tuanba Lala Rupsi Gather Chamri Hena Sarkar the Changjira Kre Apaspa Assembly segment Taretiki Lokto Kre Manipur University Central University Thak to Unkrapolona Rims Ames ki Thak to Pukanaba Honeri Imphal Airport International Thak to Unkatle State Asida Myanmar found the Southeast Asia Laybak Singa Samna Hale Look is policy na Awang Nongpo reason asi Chawkal Hanaba Lambi Oigani Adubu Isagi culture tradition amasung identity yaudana pandam asi pangbang amloy State asigi nahasing haitoi singtoba kyabu thagat pafungdok tuna nahasing na state asigi khwaidagi sauba resource ni masi thabak amasung education da onthok na bohona gadabani nupi singi matang na taladuna makoi ni yungi thabak inkhang diga horga hiram khudimakta thabak tawi adubu sasan gi lamdadi makoi bu khudong chaba pidri Damdam asigi sangai rabi boxer Mary Kom na India pumbagi miyam da inspiration ama pi mahakumbi nupi kaya assembly amadi parliament da thagakadabani awang nungpok lamdam gi miyo sing mainland India da tathi tawai na tawrig matang da ibamasi wakhalol amatang namduna thamjin bahaiba maduna purakpa folni Laywak asi aikoi miyam pumbagini loinana laikol amada punna satmin nariba laigumbani adubu opposition di laikol adugi lai amakhaktamak ngak senbani asigumbasing aikona mayok nabaga loinana maithiba pigadabani haiki I mentioned that our opposition wants to impose one idea on top of India. I want to point out the consequences of doing what our opposition does, of not respecting all people in this country, of not appreciating the culture of all people in this country. Some months ago, when a young Arunachali boy was murdered in Delhi, our opposition treat UPites and Biharis badly in Maharashtra is a consequence of their thinking. Senator Okram Ibobi na haiki state asida maraset pa sasana ma leiduna center gi UPA 1 amasung UPA 2 na tongan ba sector da ahen ba miyeng thamduna senpam kaya thadarki hauki chai tarani thoi asida Hakiba Pami Singasigi Mahichava Fangduna, Sauna Ahomba, State Asida Uba Fangagani, India si Kanglup Kayana Kundaba Lamni, Masigumna, Manipursu, Kanglup Kayana Kundari, Indian Assassin Tobuda, Levak Asida Maralaja Miokia Siki, State Asikisu, Lisingani Amada, Miotaranipal Siki, Kanglup Amatagi Kalabadi Karamna Levak Asigi Unity Porkani, Kanglup Naiva Party Singda, Sunava Paukum Piduna, Amohana Lengak Sassan Lehelo Dabani Haiki. All the tourism the Khangde, education sector the Khangde, health sector the Khangde, communication the Khangde. Achawa Ahong Babala Agani Haibse, Manipuri Pradasanda, Gani, Mashi Kanadi Matera no.
UP1 and UP2, particularly UP chairperson Madam Sonia Gandhi, Honorable Prime Minister Shri Rahul Gandhi, Makoyi blessing, Makoyi Matianga, Tawakadoriba Mayam Puna Makinji, Mujit Horpanangari, Kahi Mada, Project Amada Kahi Ani Om Jambamati Mangatangse, Umchi Sension, Tolga Maduri Uway, Maduri Puerto, at the Star of Kamoeva. Aduna, Project Kaji Horabani, Masi Mayam Punamana, Atin Bamakanda, Kamgirani, Hibasi, Mayam Punamaki Makanda, Kamgani Mani. MPCC की प्रेजेंस ओरिबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गैखांगमना मियामु ताराम ओपगी वारोल पिरदुना कांग्रेस पार्टी नतना लमदमसिदा चुनब पार्टी लेते कांग्रेस धर्म कांगलु लारि इना खुनब नाइदब पार्टी नि मरमदुना कांग्रेस पार्टी बु बहुसिंगदब पॉलिटिकल पार्टी मालेमद लेते पार्टी असबु मपांगल कंखलहनबा हाइबसी लेबाक असबु मपांगल कंखलहनबनि हाइखे कांग्रेस पार्टी में मुकाबले हमारे कंखलहनबा कांग्रेस पार्टी लीडरशिप Madam Sonia Gandhi, Abadi, Ikai Kongresaba, Rahul Ji, Kadahanba, Congress Party, Kadahanba, Honorable Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, Kadahanba, Abadi, Honorable Chief Minister, Modi, Kadahanba, I would say, Mercy, Evagasi, Makana, Kadahanba, Abadi, Prasad Singh, मिफम लोरब मतुंगदा राहुल गांधी ना तिल्लेब मियाम मनाक्ता संसिंदुना खुद सोंगनरब मतुंग हेलीकॉप्टर ना एयरपोर्ट फावबो चलगा मिजोराम की दमक इम्फाल थादोखी इमोग लोयना हेलेंद्रो माइबम ISTV न्यूज वांगजिंग कोदम पोकपी ngasi AICC ki Vice President Rahul Gandhi na Wangjing Kondompopi ground da miyam gi mifam da phongdo omba wafam singi matang da ISTV ki news ki editor in chief Bojendra Ningomba ga media consultant oibata natana political analyst amsu oriba Baby Sharma ga ISTV news ki anisuba studio da kanani ne kre hojik aikogi studio da media consultant amasung political analyst Baby Sharma lengsin lepire ngasi Rahul Gandhi na Manipur da laklamdana Thawal district ki Kodongpopi ground da miyam gi mifam amada mot khom ga mani lenana wangang lamba aduk matang da aikoi aiga Baby Sharma ga karumba wapum kharat sum nainan jagani yes aiga bo brojen ngasi keno da aikoi gi Rahul Gandhi na Thawal district ki Kodongpopi ground da aikoi gi miyam gi achouba mifam amada Manipur da Lok Sabha ki mikhal gi bot khom ba hokre हारिबा ngasi gi mifum da mangna piramba wa speech ki machang keno si kari ni haina lobby pe sume brojen magi Shri Rahul Gandhi gi mana ngasi vote khomba huduk pa se mata piramba magi bhasan gi machang ji development ni haina lowe da development gi basis ta ko development da sarkar na toriba Manipur sarkar amsung bar sarkar na toriba thabak sing ji yenga vote pibiu haibne al madu mana how makada Shri Rahul Gandhi gi magi bhasan nu dei aina sum yengjab da khangjaba koi Shrimati Indira Gandhi Congress Party amsung Manipur hum ji link tongna koi phajana koi Rahul na man CM rai khale adwa 1972 da koi Manipur da statehood panghiba statehood ki damukta Congress Party na koi tamdo togiba struggle loina na koi gi Indira Gandhi laktana koi maduma amon miyam da nahung ni jing hajariba aduna adu matang da mana development ki matang da peace laitana shanti laitana development jaro adu gi damak tak sarkar lokholba process ki makha 450 lalobo sing khulai tharok tan mainstream lakpa ani jobada peace ta natana communication ji laitragdi phatragdi aro adu da akoi gi tulel airport pu international airport on thorakpa rail lambi laga masi changna honarakpa adagi amuk Manipur ga Burma rom lokba look is policy ki char on lakholiba all these thing loinana education da akoi IIT Ninkana Bohonarakpa, Adagi Central University on top of Manipur University, Adilana, Tribal University, Malinkanaba, Ogi, Tarang, Torokiba, Ponamakse, Palaga, Subsilaga, Congress na Tahoki, Sehi, Manga Sida, Tauriba, Aduga, Congress ki Itihas to Yingakanda, what people have been. Oh, Iga,
aduga kenoda mamangda ikoi koi tingi mamangda BJP gi lusingba Narendra Modi laklam laga akoi gi langsing asobo club ground da piramba mai speech to madugi pakhum singa si Rahul Gandhi na akoi Kotompopi ground da pinam khona brain khalli majsida kama ai sume brother ma pinana bo hone adu mara BJP natraga Narendra Modi seme amu panna yamna Gujarat model level wayang vision raga wafam puram ki phongdok na mana I to brain khale aduna Gujarat model sigi si akoi Gujarat di charam baya Manipur da fit in to yaro hai ba ma toraga Narendra Modi na lamba Gujarat model ki thakalamba myam do koi Shri Rahul Gandhi na yamna na koi na kanam to panna mana honaramba adi ani sobada koi North East ki da koi racist attitude ama yengbiri ba masi matanga Rahul Gandhi na puramba India is koi pluralistic society ni aduna masi kuma society sida amma khaktangi oiba mongse masi yaroi haiba yamna na koina na maming panna yamna phajana except mana sini sana hai sidi maming di panre adubu masi ki root cause hai UP Bihar gi salaga Marathi da the top of the root cause ni haiba mana chief sena siming di pande ma directly opposition palag dicto oh aiga aduga kanoda ngasi Congress na Rahul Gandhi gi mifam si akoi Imphal da pangthok tradana Thawal district ki amanung sama Kotompopi akoi ground da pangthok lipse masigi manung da akoi rajniti gi oiba poram ma satpra haina rajniti poram jul lerme adu success se masina ngasi meeting ji success na sagi pangthok phum ji madugi pakhum dum phum jagi rajari ba ani so bada outer Manipur se akoi si Okami bo bising si magi Thawal district to Thawal district means Congress Manipur di all labor districts except makoi wanging tan thana tana ati di loina na Congress na kam akta hajiri ba maramaduna akoi gi stakes yang saw Rahul Gandhi puraga Rahul Gandhi charam pham ka di haraga di nuai tabaduna main challenge mana koi BJP ni hana ibo bina magi speech pale adu gi maramama oibi ya yana khale aduga iga ngasi gi kan Kotompopi mifam do madu punna yengmada kari haina mifam du gi di sai na haja khre akoi gi joksing gi matam ji da Kotompopi da pangthok padu madu gi success to nata da Imphal da pangthok pa khopa tawra gi maram ki amuk le mi madu maram oi ani sobada Rahul Gandhi gi speech to da magi speech gi punna yengba kan da he knows man khange Manipur da koi Mukhyamantri Shri Okram ibo bising yang popular iblu ching mane khange ba ad maming di panna mana mag entire speech gi magi vote pikadu Congress da vote pi do ino haise ibo mi gi performance masi ma yam phajana palle aduna masina ai puring da phawba aduga underlying meaning ma ai yam chang phongkok prain khane broje oh yanna nu ga ika back to the studio Mathang thada pangthokadoriba tarataruk suba Lok Sabha Mikhalge Inner Manipur Parliamentary Constituency gi miref oinaba nomination file tongnabgi matam lokthokre ngase lampal pataleba Imphal West ke Commissioner gi office ta Inner Manipur Parliamentary Constituency gi returning officers oriba DC K Radha Kumar na phongdokibada Representations of the People's Act lising masapal yankhai mathoige rule ahung gi matung ina Mekhal gi sana pathap ki makha da thokpa notification sigi matung ina Inner Manipur Parliamentary Constituency gi miref oinabge from ngasidagi hoduna lampel pataleba DC office ke RO number amadagi thasigi tang kungatru phawge pung taramatoidagi ahum phawge manungda lorba yagani hairi nomination singi scrutiny thasigi kungatare ke pung taramatoi tabada pangthokani loinana miref se lothopagi arobi matamna thasigi kuntaret ke pung ahum phawbani hairi mikhal mathang thagi tang tarataret ke pung taret tagi pung Mari fawa pangthokani haina orders na palli haina mana phongdoke election expenditure observer Mr. P Bora singa si thungrani expenditure gi maikai sidani am kanna expenditure si curtail tongna bhonara ise adu masi thengna ba number 1 in Manipur parliamentary constituency gi khoina thammi si flying squad amma then khoi gi static surveillance team mapan nama Thamakani because we have got 9 polling stations in respect of Imphal West district. The video surveillance team talk to them Hadorakani. The video viewing team mina video surveillance team mayam low river kenomian from the Penotoma check tonaba video view tonaba Penomasu lady. Control room see a quick function over hore. Control rooms the police as well as civil
ऑफिशियल थमगा 24/7 वर्क तो बहौरे कांगसुप्ता लेबा सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इसिंग लफम ओरिबा वाटर रिजर्वर नोमनोमगी कंगसलकपन मरम ओइदुना नोंग निंथिना सुरक्त्रबदि नुमित 12 हेना इसिंग पिबा ngamloidabagi fibamda leire ISTV News na ngasi mafam adu chatuna yengsiluba matamda ka hena ising kangduna leiramba thengnaki mafam adu thabak toba mioi amana phongdorakpada pipe ahumna ising singkatuna treatment plant da thajilaba matungda miyam da ising pibagi thabak toramba adu hojik pipe amadagi hena ising singkatpa yadre nimit khudingi treatment plant asina ising piba ngamdabadagi nimit nini khudingi ising pibagi thabak oina chathari haina phongdorakli ano nomani subada hoi pungmari amung loksinba asmai singa sing phai hana di tumti ki tharam lo wai hana je suleb de bida num phai wa sing marang khai re ge masina no ni ni re thare thare masi ge ju so dam karu re sing si aya han tho ra ye jong da ne hoi na lo ri be si pipe si 300 ani ka 600 amane ba asina lo ne hoi si mathak ani se matun thok hai wa matun ubne maya gi sina masi ajuk pe na kita o lewa ada foot taro di sangda mu han thaya ana ma khai sina so bu se lo bu ni so bu lo so de pari suba ta mina khoi phul lo bu ngam de Amarumda matam sangna nung surakta namaram oiraga Manipur ki mafum kya da miyam na afaba ising fangdabagi awaba kya mayok na bahorgle miyoi kharana iroi sembagi ching maya amadi singarel yauna mafum kya da durel dagi ising singkhalaga lanai oina water treatment plant semduna miyam da ising jon bagi thabak chathari makoina piriba ising asi karamba makhalgi ising no haibadu mari leinaba singna yengsin bagi thabakti ngasi pawa chathadri Amaromda toti ising fangdaba imphal gi manung yauna tongan tongan ba mafam singa lairiba miyoi singa ising liter lising amada lupa chani piduna lairamba adu hauzik lupa chani dagina chamri fawa piduna lainari masi fawada ising fangdabagi awaba kya miyamna mayok nari yumda ising puraktuna yonbagi thabak tawriba miyoi singa ising piba ngamdabadagi awaba kya mayok nare ising je mayam demand di akoina piningi adubu kangmanina piba ngamdre ngamdabadina akoi hauzik ai phone sana pai be handset ju mobile ji off tawre moi gi demand he manana ising gi awaba je ai imung ju aina poraga ising thaktuini ai ju hojik lairaga thakbu chamana ising fangdabagi awaba kya mayok naba horaklaba matam asi fawada sarkar gi mari leinaba singna thabak amata lokhalaktri ISTV ki news kangbuga loinana paudam jari Sunil Kumar ISTV News Info Amaromda Infal Turel amasung Iril Turel gi Isial Piktharakkuna maram oiduna Singa Moirangkhom amasung Porompat ki treatment plant sing salaibada awaba mayoknari haina PSED Manipur gi Water Supply Project Construction Division gi ina thadorpa cherol mana khanglali nong marang kaina suraktriba fawa treatment plant asina konba mafam singda hanagumna ising sang naina piba ngamkhiroi haina khanglali Imphal East Police Station की मनुंग सना लेबा माइब खुलदा ngarang March की tang taranipal da ithau tongi haibi binota kobi nupi amagi paudum dagi posem jadu tawi haiduna binota gi tung inbasingna sagol sem yaima kobat mioi ma hat ki bagi mayokta ngasi mongjam maib khul korengai epi khuman amadi wangwai gi praja singna joint unity committee mongjam maib khul korengai koba committee ma semkhre ngasi maibakul community hall da lamdamadu gi praja singna saru yaduna mifam ama pangtholba matungda committee system kebani mongjam dagi w bihari bo committee convener roina khankhre miala sida khunja sing sena hanaba honaba thong yaning de haina wangang kheba singna phongdona ke miala sida senabani haiba mioi mari committee gi mioi singna binota gi mayum dagi pharaba matungda hangang police ta sinakre pharaba mioi sing ain goiba akan maserak pigadabani haiba wafam sing phongdona ke committee gi convener bihari na mi amabu mara leiri haibagi satchaba praman pidana aingi wangmada hatkibasi yaningde haike tamthiraba thodo asrida mongjam mai khun koirengai hairiba maikai asongi praja sing aikoigi hairiba mihat asida karigumba senaba amata leite hairiba mihat asi aikoigi binota amadi mahaki maichau party singna hairiba mihat asi koi sathajakhibani asigumba mina mibu hat haibigi ain aikoi ngasi phawbada prithibida leite makoina asengba lai oiba taragadi aikoi asigumba fattaba miyosing asibusu aikoi chumthokchanabagi lambi ama pibi gadabani adubu asigumlaba fatre hairaba khanglaba miyosing asibusu afaba lambi da pusalaknabagi wafam adi thambidana makoina ngammi haibagi matagum al oiraba asibusu mong chadana
फूरगरा हाटखिबसिदि माइकई असोगी माइकई असोंगी प्रजा सिंगना असुकी मतिक थमोय छोकना नुंगाइजदे हाय आम आदमी पार्टी मणिपुर की क्वाटा कमिटी सेमख्रे मोहम्मद अयूब खान बो कन्वेनर अमदी मोहम्मद साफिउद्दीन बो जॉइंट कन्वेनर ओइना खल्ले हाइना पार्टी असना खंगलगली प्लास्टिक नोमय अमदी थांग पाइदुना लंबीदा लाकपा नुपी अंगांगदा कारल तारमी हाइबा मियोय अहुम कोरेंगे की मेरा पाइबी सिंगना फारगा पुलिस ता सिनख्रे थौदो से ngasi पुंग 10 मिनट कुंथ्रारोम ताबो मतमदा हाइयांग पुलिस के मनुंग सेनबा कोरेंगे अर्बन पम मपादा थोखेबनी फारबा मियोय सिंग अदुदी निंगथौजम रोशन सही कुनिथोय अपोकपा लुखोय अवांग वागवाई मखा सेंजम बसंत सही कुंथ्रामंगा अपोकपा सनातोंबा काइकाल मखा अमदी पुरखंबम तोंबा सही कुंतरु अपोकपा बिनोय अवांग वागवाई मखा लेखाइदगिनी थौदो सिग मरी लेना मेरा पाइबी लुसिंगबी अमना फोंदोरकपदा मारुति वैन MN1A 5353 दा लाकपा प्लास्टिक नोमय अमदी थांग पाइबा मियोय खरना नुपी अंगांग सिंग सथोक ससिन तौबदा का हेनबा थोंग सिंग सथदुन लेरि हाइबा पाउ फंगबदगी माया पाइबी अमदी लेकाय मियामना फारगा पुलिस त सिनकिबनी हाइखे हायरा खुम्मगा नोमैसि तौरगा मोइना डांस तौरगा इसै लाउना थागलगा तौबसिदा नुपी मयाम चटपा लंबी सेसिदा अचत अवोक लेबा मयाम से याम दिसबगा याम कीबा तुगतजबगा लोइनाना तौबसि मवंगसिदा अखोय मयाम से चेंथोगा अंगांग सिंसिगा तौरगा दुमाइना अखोयना मोइबु कनजरागा कनो तौरगा फाहौबनी लाई तोंगलगा लेकाय की मियोय सिंग गावली फतनब तवी हाइबगी वाफमदा लेकाय की माइबा माइबी सिंगना मतै मनावमा माइचौदा पुरगा फुबयाबा फुरगा ताना थिनबा थांगना लेलगा थादरोकपदगी फिबम लुना राज पॉलिक्लिनिक ता लायंगले थौदोसी हौगे मार्च 12 थोकबनी फिबम थिना पुरकलिबा मतै मनाव अदुदी खोइरोम सेमारानी सै निफुमाथोय अमदी माकी मपुरबा खोइरोम कामेश्वर सै निफुतरेट अपोप लेखिद्रबा क्वाकलै लेतांग संदुमदगिनी मखोय अनिबु यामना थिना पुरकलिबा मियोय दुना अवांग लेकिल थबीदगी मियामना माइचौ हाइरगा खंगनबा मियोय अमनी हाइरी थौदोदुगी मतंगदा राज पॉलिक्लिनिक ता लैंग लिबी सेमारानीना मार्कटी सोरगी लाई टोंगदुना मियामगी याइफनबा होनाजबनी लोइतांग संदुमदा लेबा मियामना मांगना लेकायगी फतनबा तौवी मी ngaholli हाइबना सिंगबा कया सनोक्तुना लाकपनी हाउकेबा मार्च 13 दा लेकायगी माइबा माइबी कांगबुना मीटिंग अमा तौगनी हाइना कौथोरकपदगी माकी मपुरबगा थोरखी अदुबु मियामना टाटा यावना गाड़ी मरी मंगादा सलगा आई अवांग लेकिल थबीदा लेबा माइचौगी मनाक्ता पुखी मफम अदु यौरुबा मतुंग माइचौना माकी खौबुनाई सिंग कोइसिलगा मतै मनावबो यामना थिना फुबा ताना थिनबा थांगना लेनबा असोबा मफम सिंगदा तुम थाक्सिनबा कया तौदुना थिना फुखी मियामना संदोलिबा दु अरानबा ngaktani माइचौगी महुत्ता मियोय क्यागी पुंसी लोइखबनी मार्कटी सोरगी लाई टोंगदुना मियामगी सेवा तौदुन लेजबनी माकी मपुरिबा से करिगुंबदा मराल अमत लेते ममांगदसु असिंगबा थौदो कया थोखरे मरि लेनबा सिंगना यंगसिनबियु हाइखे महाना मी कया पुंसी लोइछलिबसे बसे मियाम पुनमना कलबियो आइदि चुमनगी ईश्वर खजिक मतिक मगाम खजिक फंगजबनी मचिना मियोय कया पुंसी कंजबनी मी कन बचना आई इथम मियामना खुंगागी कयोय kai ini simpudan mulai ibu marah kaya pecah बस ऑनर यूनियन मणिपुर की सही होंगे थौ पुननबा एल राधा मोहन शर्मा बो प्रेसिडेंट अमदी बी धनबीर बो जनरल सेक्रेटरी होइना खले हरि अराबती तनाखापात पलीदा मोहम्मद सरुख खान कोबा मियोयमा सीदुना लेरमगा मरी लेनना पुलिसना अराबती ममंग लेकाइदगी मियोय अनि फादुना पुखिबगी मतंगदा ngasi अराबती की अकोइबदा लेबा मियोय क्याना पोरमपता लेबा इम्फालिस की एसपी की ऑफिस लाक्तुना मकोयनी थादोकदबनी हाइना तक्सनख्रे मियोय अनि अदुदी कोंथौजम सोमरेंद्र सही कुंट्रा तरेट अपोपा चंद्रमनी अमदी सोरखाइबम रतन एलिस अबुंग सही कुंट्रामदोय अपोपा मधु मकोयनी मा अराबती अवंग लेकाइदगिनी मकोयनी फाखिबगी मतंगदा सेमकिबा जेसी मियोय सिंगना अमदी कयाव केंद्रगी एमएलए थमरजित लोइनना फाखिबा सिंगी इमु मनुंग यावना एसपी अंगम कमैगा वरी सनकी जेसी के कन्वेनर बिरमनीना ngasi पुलिसना फारिबा सोमेंद्र अमदी रतन से सरुख खान सिखिबगा मरी लेनदे मखोय अनि मिसमनी अथवा तमदा कंडीशन अमता यावदना थादोरकदबनी हाइखे नत्रबदी खोंगजंग कया संगसनगनी हाइखे ऑनरेबल एमएलए अमरजीत कराम यावना
पोसे कोई याम कन्ना नेगोशिएबल टेबल दो इनो अखोई होम मिनिस्टर हो उनदना पोसे सोल्यूशन प्रोग्राम कन होनरी हाइब से कोई नॉलेज लेजरे अदनो वाफम दे कोई बेस तौरगा कोई एमएलए अनि सिनबी दे कोई प्रमु याजरे हाइब की वकलोंजिदा कोई नुक्सिनना कोई कम्युनल रायो सागतना नुक्सी चाना हाने खोन लेनो मिसअंडरस्टैंडिंग तौरबा फोटोगम दे हाइब तो तोकरे हाइना एसपी मसम नुवाइते फोटो को लेना फोटो याम नुवाइतना कंडेम तो बोलना हाइब मिफम सिलुसिन से केस अमरोंदा शाहरुख खान सेकिबमदी मोहम्मद आजाद खान बो सोन किबा थोदो की मतंगदा सेम किबा जेसीना लाकलिबा तांग कुनगी अयुक पुंग मंगा दगे तांग कुनग माथोयगी अयुक पुंग मंगा फावबा नेशनल हाईवे कुंट्रा मापलगी लिलोंगदगी उसोई पोपी फावबा कैथेल अमदी दुकाल सिंह थिंगनी हाइना तोरमबदु मदम खरगी ओइना हंदोकले हाइना जेसीएस के कन्वेनर लियाकत अली ने थादोपा चेरोलमना खंगलले होजे मकाताना कसिगी सानबगी पाव लोमिनेसे हौजिक सानबी पाव लोबिसी तरामाथोय सुबा थोंगाम बिनो देवी मेमोरियल मैराथन रेस की अहानब पोजीशन संजित लुवांग न ताखरे थोंगाम दगी सनातोना मिनिट अमगा सेकेंड मंगा सेंदुन अनि सुबा मदी समुरौ दगी बिरजित मोयांग थेमना मिनिट अमगा सेकेंड तरुक सेंदुना अहुम सुबा ताखी अहानब पोजीशन दा साइटेशन का लोइना लुपा लिसिंग तरा अनि सुबा पोजीशन दा साइटेशन का लोइना लुपा लिसिंग मंगा अमदी अहुम सुबा पोजीशन दा साइटेशन का लोइना लुपा लिसिंग अहुम पीके कंसोलेशन प्राइज होना एथलेट तरेता लुपा लिसिंग अममम पीके स्टूडेंट यूनियंस ऑफ कंगलेपाक अमदी कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन अहुम सुबा कंगलेपाक फुटबॉल ट्रॉफी की फाइनल थेंगनरगनी कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन सिंधुना इंट्रा जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी की ओइबा फुटबॉल टूर्नामेंट मयूरी लोव तरुकना सरुक यादुना इम्फाल की पोलो ग्राउंड सथरिबा अहुम सुबा कंगलेपाक फुटबॉल ट्रॉफी की ngasi sanakhiba ahanba semi-final da students unions of कंगलेपाकना MSF गोल अनि मदा माइतिबा पिखरे सुकी गोल सिंग अदु एंड बॉसन अमदी एंड सिंखैंगान बन सनकी MSF के अमतंगार गोल अदु CS निमाइन सनकी अनि सुबा semi-final मैच के sanakhiba कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन अमदी Desam normal time da goal amamam chanaduna draw set padigi kick from penalty mark na decide tawda Kanglaipak Students Association na Desambo goal mari humda maiti piduna final sankhibani hayeng nungthil pung amata bada final sanaragani अहुम सुबह कंगलई मेगा स्पोर्ट फेस्टिवल के मनुंग सन्ना या स्कूल के गोपाल देव मंडप सथरिबा अहुम सुबह कंगलईपाक कांग ट्रॉफी के अहम सेमीफाइनल दा या स्कूल एना टेका पिसुम्बु पांसल कुंट्रा मरी तरा तरुकता माइथिब पिखरे सगोलबन के ब्रजनाथ कांगसिंग दा सथरिबा मैच अमदा KKCO कैसाम थोंगना CRC बु पांसल नेफुनिथोई कुमाथोइदा माइथिब पिखरे कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन सिंधुना मसाना अहुम पांथोकिबा अहुम सुबा कंगलई मेगा स्पोर्ट फेस्टिवल हायंग मपाल कांगजेबुंग लोइसलगनी लोइसनबगी थोरमदा KSA के प्रेसिडेंट TS प्रेमानंदा करा के एडिशनल चीफ इंजीनियर के मनोरंजन DM कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन के सेक्रेटरी S J कुमार थोरमपु सिंह ओइगनी मसाना अहुम मकोक मथंग तारबा सिंगना तरमसिदा मतम साना लाखतुना प्राइसिंग लौरनबा खंगलकली अनि सुबह सोमबुंग GP लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दा प्रधान टीम अमदी सोमबुंग कबुई खुंजाव थेंगनरगनी सोमबुंग GP अमदी SKYC सोमबुंग कबुई खुंजाव न सिंधुना SKYC की प्लेग्राउंड दा टीम तरमा थोइना सरगानो सथरिबा अनि सुबह सोमबुंग GP लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba सेमीफाइनल मैच दा प्रधान टीम ना वार्ड नंबर 1 सोमबुंग गेटपो गोल अनि सिमनो द माइथिबा पिखि अनि सुबह सेमीफाइनल के सनखिबदा वार्ड नंबर 3 सोमबुंग कबुई खुंजाव पार्ट 1 ना वार्ड नंबर 2 सोमबुंग थोंखोंबो गोल अनि सिमनोदा माइथिब पिदुना फाइनल संखिबनी हायें नुंथल पुंग अमताबदा फाइनल सानरगनी सिंगजमै सिंगा मथक्ता लैबा इरोम सागै युमजाव लाइरमबी इमागे संगलल द सथरिबा अनि सुबह कंगलेपाक सैबी यंदमनबगी केजी नेफुदगी नेफुमगा फावगी नुपा मसागिदा मिसिखोलगी TS आनंदना अहानबा अमदी नुपी मसागी पांथोखिबदा मिसिखोलगी S ओमिलाना अहानबा ताखरे केजी कुंट्रा मंगा दगी नेफु फावगी नुपा मसागी पांथोखिबदा MASTA के बहेसेंद्रना अहानबा अमदी नुपी मसागी पांथोखिबदा मिसिखोलगी S धनप्यारीना अहानबा ताखरे जाति कांगलुफ कयागी नुंसी सानबा स्पोर्ट अमदी आर्ट एंड कल्चर न पुरपंगमगनि हाइना आंध्र केंद्र की MLA TS श्यामकुमार हाइखरे
wafam ase tongan tongan ba kendro na leiba praja kabu nungsi sanan leina ba pandamda wangkhem kendro gi MLA Megasendra amadi Andro kendro gi MLA TS Samkumar anina pulaga friendly match football sanabagi thoramda haikibadi MLA anina team captain oiduna Andro kendro development organization amadi club tarina sin pangthokiba match adugi mangoinana MLA Samkumar quarter team amadi organizer gi team anina sanabada quarter team na mai pakhi loinana Andro kendra amadi wangkhem kendra anina sanabada su Andro kendra na ani amada mai pakhi tambano sport complex ta pangthokiba match aduga mari lena wangkhem kendra gi MLA Megasendra na yausang kumaina jatiya sida ithak irang thadoktuna sana khonabada mai onsin basi afaba khongthang ni haike MLA Samkumar na nungsi sanaba apaba kunai ama puraknaba honabada sanaba haibasisu kunai asida sangdraba yadraba ama oire apaba sanoi puthokpa amadi lamsat beba semgatnaba pandamda MLA anina punduna match asi sinmani haike ngasi Manipur praja singna maling isana pun kaya ada ekoge Manipur sing pida ama thamdala Manipur si picture ga so PTV amadi malay masida ekoge saptali madi kanana ekoge isai ekoge nat ekoge culture ekoge sana khona ba amadi alin culture amadi game sport tai masi kude ma koi ipai bol thambina madu ba skill thona aduni haina ai jinjari ngasi yausang mari ni sanma numita tongan tongan ba mafam kya da yausang mari lenana masana kya ga loinana yausang sport thoram pangthoknari angang singi lamjel lamsang lamjel mau singi tongan tongan ba masana sing amadi entertainment gi oina bor kaina gi lamjen su pangthoknari Outer Manipur Parliamentary Constituency da BJP gi miref oriba Professor Gamumai Kamai ngasi ma ke miref se pisinkre Outer gi returning officer T Ranjita ngasi upung 13 kun nga mathoi da mioi marina propose toduna Professor Gamumai Kamai gi mirep se du pisin kibani hari amramda national amadi regional party mayam gi thadok liba mirep singi mirep se sing ngasi nong nini gi manung da pisilaba yari hari Mapal Suba Assam Rifles ki kangbu amana khundongbam ratan koba more turel wangmalekai Ward number 7 da leiba miyema mayumdugi putholaga phurubagi damak miyamne irang haurtuna border town matam khara thingzilure tungda community singilu singbsingna Mapal Suba Assam Rifles ki sioga punna phaminanduna wari sanarga yanaba porakpadagi Assam Rifles na ratan imu manungda sinarakpadagi border town thingzilamba du handokra hari ngasi nomugi oikiba ainga sagi pau pizri ICAR Lampel Party ki fongba pawgi matungina ngasi gi khwaidigi saba degree Celsius kumapan khwaidigi ingba degree Celsius tara dasmik mari nungsita yawba ising manalgi sang eukta sada Nepal nungthildana sada yangkai nongjugi sang simno dasmik manga mm ni loisalakpada ngasi muru pawsing amukana pijri AICC ki Vice President Rahul Gandhi pungkhar gi khongsata Imphal la laktuna wangjing konopopi ground da miyam gi mifamda saruyakre Lok Sabha Mikhal gi energy oina nomination file tobgi matam laukthokre amadi nong ningthina surtrabdi sinda water treatment plan na numit tarani digi hena ising piningai leitre hairi ngasi gi ISTV Manipuri pau matang sta lujre meng tabir puno po aroi boina khoromjare